Zela was cut from a different cloth. By the powers vested on me by the Chapter 7 of the Constitution of the Republic of South Africa and the Municipal Systems Act and the resolution of Council of Mahikeng Local Municipality. Now, I officially take this responsibility, Program Director, to declare this funeral to be a civic funeral. Now, Comrade Zela, or Honorable Motshabi, will be buried in a civic funeral with all the respect that is accorded to him. O tla fitlhwa le magosi le batho botlhe ba tlotlegi ba mo Mahikeng. Zela stood and died for the African National Congress. On the side of Malfa, what Zela did is that he manages to organize a league outside our structure. Ko Masutle. There are about 7 teams that participated ko Masutle as part of Malfa. There are a team from Masutle, we had a team from Mudimola, from Manawana, Kabe, Moleta Mongwe, and Patimi. All those teams were organized by Zela as a ward council, as part of giving back to the community. And that's what all the councillors must do to deliver back to its community, because Zela was part of Mahikeng Local Football Association. He gave those teams Abafadi Kitty, Abafadi Bolo, and he also affiliated them. He also called us there to go and launch that particular league, and we really appreciate. We're looking for it this year. We are going to have under 9, under 17, and under 19 cohort 2. But I know the new leadership that is coming cohort 2, they will make sure that they also work closely with us to take the kids out of the street, to take the kids from the drugs, and make sure that we bring smile into their lives. Colleagues, Runa as Malfa, close to 70 teams that are in all the wards in Mahikeng. Zela understood the aims and objectives of Mahikeng local football. He understood that we exist to protect the interest of all the members that are affiliated to Malfa. He also understood that we control and supervise all the football activities within the jurisdiction of Mahikeng Local Football Association. He also understood that we manage all the sporting activities and the relations that are there in Mahikeng. He also understood we must host competitions at all levels. And at some point, he will also go to sponsor all those particular tournaments and give our kids the kitty abafali the ball. That was contribution that was done by Zela, and we say thanks to that. Jano ba gaetso ke tlo go bua ka jack of all trades. Ke tlo go bua ka mastermind
ke tlo go bua ka leadership, ke tlo go bua ka a leader in his own right. Hey, ngwana o ne le ngwana o makatsang ba gaetsho. So ne ke re mo go bo Motshabi mo local municipality ya Mahikeng, ke re Zela o tabogile lobelo batsadi, o dirile tiro ya gagwe, a re mo tlogeleng a go robala ka kagiso. Mopesaleme wa 30 a re, weeping may enjoy during the night, but joy comes in the morning. Go well Zela, ya go robala o ikhutse nnake o dirile. Ke be ke raya di colleagues ba ra kere bana a re eng le yone re ne re ntse re tswelle re le mo officing re bereke le Motshabi. That's when now we saw a certain side ya ga Motshabi, the Motshabi that is compassionate, the Motshabi o na le lerato, o na le dilo tse tsotlhe. That's when at some point a re dulisa mo fatshe a re bolela le colleagues gore look colleagues, wena Kenny ka itse re tlhokaletswe ke batsadi o phutsana. There is no way nka tlang go lentsha mo teng ga office. Wena ramagaga ga se khalo tswa mo divorce. O tswa mo divorce o taboga so di social worker o tlola ke utla mo office mo nthaore wa batliwa ko di social workers. And then wena Bobby girlfriend ta go ya go sokodisa neng e bo bereka lone ko Pick n Pay. And then wena square ka itse gore o tswa go ngaka mosadi o teng wa bereka wena ha o bereka bana we ha go yo gore nka le tsaya ke a lisa ko strateng ke le Motshabi ke tlhaloganya strat ke go ba gore re tsene mo mmerekong re bereke na kwa teng a re dileditse mo teng ga kopano ke be ke ra bana ba ke ba ra la se bona so se neng ke se bua ke ise ke re a re neng pelotelle monna re tle go bereka lene ka ntlha gore ga ke nagane gore e ka re a itse gore re tswa ko kae ga go tswa gore tsa ko kae a ba ka tla gore ntsha ko strat yana ba panic about I understood their panic. So ne ke re tshidisegang bo Motshabi le tshidisegele ruri le re belegetse senatla se re tla tswellang go dula re se gopola le go itseela go le gontsi go tswa mo go sone ka ntlha ya ditiro tsa matsogo a gagwe. Tshidisegang ke gone ke a leboga. As a colleague ya ga Motshabi, when I first got to know him personally, in ele motho ne ke mo itse from a distance, but after our inauguration ka 2021, that's when I started to know him personally. On the very same day ka November 2021, he came to me after the council meeting atla go ntumedisa abanta mafoko re monna fa di e gagamaditse ka wena ke utlwa content. This is what we need in council. That was the day ganna le Zela re ka simula re tloelana. Since from then we always had meaningful engagements nalene despite our political differences. Yes, in council we fight, but Haretswa out of council, he would not see me as Mutonza Molanta Moharka council. He would see me as a friend. And always are engagana, Otleban Kaha, Kemutora Tanhuach. Bahetsu, in the entire time Gizela, in Esemutua Hulumilita. In him I met a friend, a brother, a mentor. Here we speak
ka motho o neng a rata personal growth and development, someone who was always dedicated mo mmerekong wa gagwe, someone who always advocated for welfare ya makhanselara. Ha go tloa mo o na lwa gore a ba fufule. Here we speak of a councillor who was dedicated to his work, either in office and within the community at large. A councillor who stood with his community through thick and thin. Ke Comrade Zela o. To the family, yo Motshabi, friends and relatives, go motsegang ka mantswe a bonwang mo lokwalong la bobedi lwa ba Korinte, kgaolo lesome le bobedi temana ya borobongwe le ya lesome, ao a reng bopelonolo jwa me bo go lekane, go nne thata ya me e bonala ka botlalo mo bokoeng. Ke gona ka moo bogolo ke tla ipokang ka makoa a me gore thata ya ga Kriste e nne mo go nna. Mo bokweng jo le mo go bona bo Motshabi, tiang lo kopane lo nne pelo kgale, morena modimo wa lona o tla lo tlhabanela. Ba gaetsho tshidisegang. Ke simolotse go bereka le Motshabi ka 2016 a simolla go nna Mokhanselara ko 2. Re berekile yalo re le mo themeng ya bobedi, ra boela gape nna le ene mo term 2. Ke berekile le ene 10 years ka lerato, a tlotla bagolo le bana, o no ka se kwa mo utlwantsha tlhapa ka molomo. Ha ile magosi ke sa bui, o na tlotla magosi go eta batho botlhe. Le ha ene ka re hela go le sonta ga phakela go le pitso, e be ke mara ke re councillor re le kona re ke go bolela gore gona le pitso mo lekung o tle pitso. Ene tla re hela ka bo 8:30 to 9 e be ke bona tsena mo pitsong ya morafi. O na le pelo telele, a kgona go handlela motho, ga se mang le mang o kgona go bereka ka motho. Mare Zela o na ineetse go bereka ka motho. A tla re heish wa itse go nna mokhanselara ke bolala. A re le ngwananyana a 10 years o emela mo pele ga go a go roga, mara a sa hele pelo, a tsweletse gore direla. Ha ile ko thuba gaetsho e ne le one woti e ne go lidiwa ka yone mo diwoting, go te service delivery ya ko 2 e heta service delivery ya diwoti tsotlhe, e bile go te a budiwe. Go te makhanselara a mangwe a mmotse gore o kgona yang. Ke rata hela go mora ke re leadership, what 2 will never be the same without you. Hari somoni ke simolotse go dira le Rre Tshepiso Zela Motshabi ko ngaka modiri molema. Jaanong nako e o na dira mo office of the speaker ko ngaka modiri molema ne re mbitsa ngwana wa nyoba ka re o na nyoboka. Jaanong ga direga gore ke tle go bereka mo Mahikeng local municipality, ha ke tsena mo go tirong gape ke chairperson tlhoga ka ke a iduma, ke re ye go tla nna jang. Me se ke se ratile ntata ke gore Re Tshepiso
Motshabi jaaka chairperson ya MPEC e ne le senatla ke gone ka moo di masepala tsa mo Northwest ba tla lo bollang gore ha o bua ka a functional municipal public accounts committee o bua ka MPEC ya Mahikeng local municipality re itumella gore ebe ene nnile ene moeteledipele wa committee eo mbile committee eo ile committee e itsamaisang e sa tsele tlhakore ke sholo ba bone ba ntse ba eme ha ba tsentse dituku tsa mapalestina ne ra go le tuku eo ne re tlhakana tlhogo re mabote ga o bua nnete hare me matsae o tshabare yo ka pelo ya gago yotlhe a re ke morakere ha a role tuku ke ne ke bitsa management ke re a re duleng ha tsgompieno role tuku ha role tuku re mo bothateng ke rata go raya bo ra Motshabi ke reng lo ne lo tsetse senatla se se ne se tlhaloganya tiro e o neng a e rumilwe ke baagi ba Mahikeng re le baagi ba Mahikeng mme re le administration ya Mahikeng re latlhogetswe thata ene re ha ke lemoga gore gompieno or beke tse ga rena go nna le kutlwano ke tla ngutlwela nthare e ka UIF and W ke be ke itse gore ya nong gore ga ene ya kumakuma re le administration re lebogela gore go bogona le committee e eneng e dira gore all the time we must be on our toes re itse gore gona le motho o eneng gore re tshwanetse re be re tla go nna accountable to the people of Mahikeng mo kgweding e ke kgwedi e ne le gore ke kgwedi ya oversight ya gagwe re ka be re theosa re nyelosa go sha go sala le role jaaka gone jaanong jana re taboga mme aka ba le teng go ka bogole mashwe ke rata gore ba losika ke re may the memories you shared bring you peace and comfort during this difficult time. Our thoughts and prayers are with you. Re le mo Mahikeng administration ra re lola le ka ntho madi a tshologe go itlhela re kopana gape le re Motshabi ra re go motsegang mme le go motsegeleng ruri. Today I stand here with a heavy heart to honor and remember a man who meant so much to me. Tshepiso, my love, my partner, and someone who changed my life in the most beautiful way. It is difficult to accept that you are gone. You left us far too soon, and the pain of losing you is something words can hardly describe. Yet even in the midst of the deep sorrow, I hold the memories we shared, memories that will forever live in my heart. Na motho ka bathung ntata. I was sure Tshepiso ne re hatla motlong so se na se dira tsena ka gate ke pelo go no go le monate so ke yone dijara tse re di dutsing tseo and yo Tshepiso yo na mfilisa special yo hakitsi but modimo ke ena itse. Instead of preparing for a joyful celebration with our families, together we stand here saying goodbye to you. The dreams we shared and the future we had planned together were taken from us far too soon. Yet even in this pain, I'm grateful for the love we shared. I'm grateful for every laugh,
every conversation and every moment we spent together. May his soul rest in peace. Thank you. Kitla ke tshwere molaetsa o ke ikanne mo pele ga Comrade Zela. Are ke kopa le addressing issue ya Bray Road. You can't say you are talking to service delivery when there's that thing I bitsa ka lina la teng e elelang ko Bray. So in memory of Comrade Zela, comrades, we as the African National Congress in this year, when we went and listened to our 114th policy statement, we are going to prioritize to fix local government. And as we were talking really busily about Tubaba din Neseba, Zela o batla go ntlhasela eno ka dilo tsa se be ke re mare gopola pillar number 4 ya re fixing abare ke a itse you saying you are going to fix. I need you comrades le tsenya marapo mo dinameng le go tlhokomela gore you fix local government, fix outstanding issues tse khale re di buile ka ngwaga o fitile ka ditlhopho tse di fitile tsa service delivery. The bereaved family accept my heartfelt condolences on the passing of my brother. You know, Zela, I don't want to take too much time, but I just want to say this to the family. You know, Zela made me feel special. When he welcomed me when we were introduced in 2021, he was one of the first councillors that made me feel welcome. He was one of those councillors that showed me that indeed the African National Congress cares about its people, no matter what race, color, or creed. I thank you. Motshabi ha tsena ka Mokhanselara go rona tlhola mpolela re o inthute boko ke tsamaya ka so se sengwe chief ene Motshabi ne le re batswana le Motshabi gona le kona o na tlhola mpolela ka motho wa gagwe so it's unfortunate to tlhokafala motho wa gagwe isa mo nkitsisi mare nna ne ke mo itsisi o itse ma mosebeletsi wa ka. So Motshabi he was for the people. Ora gona mo gote Motshabi na lwantsha batho a ro batla madi ke a gagwe. Tsila Motshabi o lwantsha batho ba tla tsela o batla o that is why bona gona le bo DRDP ko bo silo ene Motshabi ne se Mokhanselara o stereotype from time to time a tsena go Motshabi o gaketse tla ba pere short pene ka sentlenyana go ya size 3 akwala chief diamond se ba retella chief sale ke ba kwaletse HOD han respond batho ba ntwantsha kwa go agilwe di RDP ha di a fella eng wa go lwana betlela di RDP o tlela ba e kry. I wish to start by informing you that the powers vested on the Council of Mahikeng by Chapter 7 of the Constitution of the Republic and myself as the Executive Mayor of Mahikeng Local Municipality by Sections 11 of the Municipal Systems Act, we have declared Comrade Zela's funeral a civic funeral. And I'm saddened to speak here, Program Director, in the memorial service of my dearest brother, colleague and comrade Zela. Never in a million years would we have imagined or thought what has happened would happen. All of us gathered here had expected that even today Zela would be with us prosecuting the revolution. Unfortunately, unbeknown to us, he has passed. When Zela took ill, we expected that he would recover. Such is the
the belief and faith we had in his resolve to live and to serve our people. I wish to pass my humble and heartfelt condolences to the bereaved family, to our colleagues in council, the Mahiken Football Fraternity, the Mahiken Youth Interdenominational Movement, the family of the African National Congress, which Comrade Zela belonged to. This could not have become at the worst time. I wish to pass my condolences to you as well. Please be strengthened in the resolve of the service your job requires. We all know Zela was passionate with service delivery. He served his community with dedication and all the times. This for us is a time to take stock and recommit ourselves to the values he held so dear to his heart until his last breath. To his partner Boipelo, his beloved sister Marcia and the younger brother, the family and the children, please receive our condolences. A request was made and I agreed with it without hesitation. Ka gonne ke ne ke dumela gore Zela was not just an ordinary person. Ke kopile gore Zela a fitlhiwe le magosi a rona le batlotlegi botlhe ba re ikgantsang ka bone mo Mahikeng. Now his mortal remains will be laid in our sacred heroes acre. O tla fitlhwa le dikgosi le dikgosigadi mo batho ba bang ba sa fitlhweng teng. He will be laid next to the freedom fighters such as Paul Daphne, who established the French first branch of the ANC in Mahikeng after the unbanning. He'll be buried next to the music legends, Baba Tshwana le Bojabulani Zambo, Double HP, and other great giants who have contributed immensely to the development of Mahikeng and her people. Bagaetso, re utlwile, ra sedilega, re iponetse, re mokile. Majoro, batho ba ba bua man, o ka boko. Man. You found love, you felt good love. I get it. But you will continue to feel that love in the absence of Zela. You can have to balance everything. Ona atala tu se mudum before we be there no. Or ish. I can narrate dilo. Ish. Sanse ke Josie man kena le appointment le pizzo. Ke repito maya no en. No, pizzo musimane wale Sundowns. Eban. When I know it's a little pizzo ya no. And I can think indeed. Because for na mong wadi sports people ba mo khaimo. Ba ke bere ke le bone for na go tsedintsi. Kere ma amera man neti pizzo na le di try le kae. No at least. Angwana ga Zela mo teng. Ba fonela Zela. In the next 2 hours, but he had the brightest future for all of them. For the battle is not yours, but God's. Se ke lentswe la modimo dilo di tla feta le tla dula ka go senang bokhutlo. Bomme le bontate memorial servicing o re tsamaisa men of God. Mo letsatsing la gompieno re bua ka motho yo ile nga tsa tshwetso re matlawe ya go itsane le modimo pele ga ka tsamaya. Modimo a re ka moya o tseneng mo go nna, do not fear, do not get terrified, for the battle is not yours but God's.
ntwa ya bara Motshabi le masika otlhe a feletse ga se ntwa ya lona. For the battle is not yours. Ntwa ya ketele dipele ga ise ya lona, ke ntwa ya Modimo ya o tla re lwelang. Tswaya gan 8 mo dintweng tse di sa go batleng. Tswaya ke rara jaana o bapile le motho yo go lwantshang gale o bolelelwa ka yena, mare o tsamaya le ene for the sake of. Ke bua jaana go na le motho o WhatsAppana le ene o tshwere phone o mmolelela ka thero ya gompieno, mare bothata ke gore o e ba indirectly. O batla gore e mo hita o ntse gore gate go na le batho ba ba re lwantshang, go na le tse ding dintwa tsa mogare ga malapa. Le a le sa re amene bajelwa. Ntwa ye o ipotsa gore e tswa kae. Ngwana wa 1994 o santse a lwa ntwa e lolweng ke ba 1960. Go na le batho ba bangwe ba re batle mara a ra ira sepe. Go na le motho yo mongwe ga o ka mmotsa ga o tswa fa gore mare makhaka o go irileng a itse, because go nnile le recruitment process ka batho ke di HR personnel. Ha ke re yana o mongwe tsaba gore amen. You know why? Because o lebagane le leadership, o lebagane le mongwe hale ke a matlhoma hibidu. Tswa mo dintweng tse seng tsa gago o tla gobatswa ke dilo tse di sa go lebagana. For the battle is not yours. Ke kopa o kukeletso gore ke a tswa ntwe. Enough is enough. I give it to God. Ke na Modimo a motho a mpatle, ke na Modimo a motho wa ntsheba, ke na Modimo a motho wa nthogaka, ke na Modimo a motho ntsela ko tlase, ke na Modimo a ntsheba ka leitlho la kilo, ke na Modimo a wa jalasa, ke na Modimo a wa balabala, ke na Modimo. Zela Motshabi ba gaetsho o berekile theme tse pedi ko Mostle 2 mo wa 2. E ne le motho o na tlotla bogosi, ga ise ke ra tsena a tle ka tsa politiki. O na itse gore o feta pele ko kgotsing, o dirile ba gaetsho ditlhabololo mo motseng re di bone. E seng fela ko Mostle 2 wa 2 yotlhe ka metsi ya yone yotlhe mentsintsi o na dira ba gaetsho, o na lebeletse di WhatsApp go ba gaetsho. Jaanong contract e tsile ga re itse ba gaetsho, because contract e tsileng ga se yena a tsile ka yone, go tsile contract e ntša e leng gore ke e tlogela le wena majoro gore ba ska sala ba re anong Zela o ile bo ba o tsaya madi ba tshenyela mo dikgetsing ba sa dirisene ba tshepisitse Zela gore ba tla se direla morafe a pula ene ba rlo.